Rat sungkane kami nak kidik sampun becik. Kenak kiriko. Malih istilahnya malih ke puri, malih sungkan rat sungkane. Terus asapunika pamargine dados yang nangkilin komian. Dados, nggih. Terus Ngiring semeton. Nggih, sedurung parikrama puniki jagi kerinin kewawanin kiring irago sareng sami minas penugrahan ring kumagi manane irago ngenten kemencak kerbau untuk bawanan. Terus Wompong sama nudun ripa kudun paduka dareyang mami sang ginalaring ongkar mantra mordayam sunyi layam video suarem soang nugara kuring anamu kapuruan iru soang luput tulah kelawan carik pamidi moang sawi gerahaning male papa petaka dan ketmanu sosot upodrawo debtara yang mami wastu paripurno nemo hayu dirgayu sogo terus entano kabeh nama studing jagatayu Om Swastiastu. Om Swastiastu, umat Hindu Sedharma. Om Swastiastu. Bertemu lagi bersama saya Mangku Adi di RKO di Bali Spirit Cinematic Channel. Di hari ini saya berada di Puri Agung Susut Bangli. Saya bersama narasumber Duaji Mangku Ngurah Arsano, sarang Jong Surya, sarang Jong Gus. Di hari ini saya akan membahas tentang keberadaan Pura Tirta Arum, bagaimana sejarah singkatnya akan dijelaskan oleh Duaji Mangku. Swastiastu Duaji Mangku. Nggih. Duaji Mangku titiang jagi ngawetin niki metaken indik sejarah singkat keberadaan Pura Tirta Arum. Lurus, Duaji? Nggih. Sedurunge titiang wenten uning amatra. Nggih. Inik kewentenan Pura Tirta Arum puniki ledang Cinanggung Sinampura. Nggih. Waning titiang akedik uningin titiang ledang Ratu Nampen. Nggih. Inik Pura Tirta Arum sani uningin titiang dumun. Nah titiang wenten talar istilahnya ngwajen akidak-akidik. Nika napi asana kewentenan ide Sangyang Jayarmat, Sangyang Subali. Nggih. Rauh hidup saking Majapahit artene nenuak jagi napi wasana ke Puri Gel-Gel dados istilahnya napi wasana begawanto riko. Lami-lami puniki wenten pemargi duaning istilahnya okan ide sangawurat ring gel-gel ring Bali Pulino kentana pun teman sane Jawa ge punika tan sugur pemangat mangutan tidak kemencak kerbau istilahnya dalam Semara kepaki saya. Nah hidup medue sen putra istri Dewa Yumas. Niko kesuwen-suwen sungkan ide. Sakewanten sungkan ide niki ketamain ring ide Sangyang Jayarmat. Iriko ring Taman Bali. Duaning rauh ide
metamu iriko. Nah, makin setiap ido rauh ke Taman Bali, jag sampun ido napi wasana Dirgayusa rahayu. rahayu. Namanya nakidik ampun rahayu. Kendan erat sungkane kami nakidik sampun becik. Kenak iriko. Malih istilahnya muali ke puri, malih sungkan erat sungkane. Terus asapunika pemargine duane ngasapunika wenten meniki napi wasana sangawerat ring Taman Bali. Sanganom kinten ampun. Dawa giniko napi wasana ring Persati sanganom. Nika kelulu tasih kan. Niki napi wasana Dewa Yuma sareng napi wasana nggih. Kesuwen-suwen ampun angalap rabi. Nggih. Dados isan murakurai. Niki kesuwen-suwen taler ceritane kinten ampun. Dados mobot sampun laki rabi, mobot itu. Nah, mobot itu ketinggalin mungkin untuk sanganom jagi nangun yase kerti meyogo ring alas dawo. Sake wanten sedurung itu jagi lungo mereka wenten bisa mon itu ken ring istri nido ring rabi nido yen lekat nyen panak kebiban ada ninsan nyen garbo jato. Sampun kesuwen-suwen itu mau tapu iriko ring alas dawo. Niki tapi wason niki sampun dhuwur kan. Sampun dhuwur nakene ibu ido. Ajin tiange sira. Nah kesuwen-suwen berterus-terusan kinten. Ajin ido nak moyogo itu di alas dawo. Mangkin niki napi wasana okan ido garbo jatuh niki napi wasana rereh ido. Ketut buri niki ajin ido penguning nisan ajin ido dan sira dados. Nggih. Go sampun kesuwen-suwen dados ido pangin ido ring napi puro driko. Metu mandat itu. Durung metu mandat. Wenten puro driko ido melinggih ring batu lempe. Batu lempe niku. Tenah ido moyogo niku. Ido ares ido ampun nu anu. Iya nih dewo, aditya kani ratu. Iring budal mungkin ganing banyak aji kinten ampun aji sampun kalang kabut niki. Ganing aji sing ngidang budal. I dewo bener usang. Kengken jadi itu pula paline. Sampun kenten itu ical kinten. Mawinan kesuwen-suwen muasto puro batu madeg. Ampun ical. Terus niku kanalika ido kinten. Nggih. Moyogo. Nah, niki ampun makin ido makin dados napi ngawurat iriko ring Taman Bali. Garbo jatuh. Ke napi wasana kesuwen-suwen niki garbo jatuh niki istilahnya napi wasana nah yen kasarang ampun napi wasana idiho kin anggeno uko kin Sangyang Jaya Hormat. Garbo jatuh niki. Dan anak angkat kan ampun. Sampun kinten suwen-suwen kan muduhe sen putra. Nggih. Niki napi wasana istilahnya puri di Taman Bali wenten niki ring ngalian. Ring Bangli. Menika dumun. Nggih. Adene sekade kinten pemargen ido ring batu madag. Wes ring batu madag nika ngawit. Adene pemargi ido Batara muduhe sentana sami Mahagotra sekadi mangken niki nikah Mahagotra napi wasane itu aji? Mahagotra Tirta Arum. Mahagotra Tirta Arum. Sesampune ido dur ampun istilahnya kantun kanak-kanak dike siramina ring pancoran ngeten pancoran Tirta Arum nika. Nggih. Mawinan Tirta Arum nika dados istilahnya katakan ampun istilahnya pesucian kinten. Pesucian. Artinya dika dumun kena peseraman Ida Batara Srijaya Remat itu dosen peseraman itu. Mawinan tetap diko istilahnya dipelihara kinten apa? Sareng mangke Mahagotra. Tarum dosen. Niki jaya anu napi garbo jatun.
Nggih Tu Haji Mali yang matur niki Tu Haji sagadi bawas wau sampun Tu Haji nyobiahen wau mungkin yang mataken indik bisa mo saning medalen sareng itu antuk Mahagotro Taman Bali niki Tu Haji wenten tan bisa mo Tu Haji Bisa mo saking Raja Taman Bali nggih Bisamo ini sampun istilahnya kesatria Taman Bali dulu. Sesampune kesuwen-suwen madag dados penglingsir irikeling Taman Bali dados tapi wasan satu Taman Bali punika dados istilahnya napi wasana Mahagotro Titarum wit istilahnya penglingsir Titarum dan apa Mahagotro Titarum. Dan Dulu pamangan penglingsire dewa gede dewa Madya Brata. Nggih. Haji melihat yang matur. Indik Pura Titarum nika berarti patut sami kentan dados Pratisantana Mahagotro ring sejebak Bali sami harus nangkil nika kan kentan dados satu Wenten bisamonya. Sira jetan eling nggih. ring napi wasana leluhur. Napi wasana Mahagotro kinten pun. Mahagotro nggih. Niko jagi napi wasana kekananin Danau Podrawo kinten nggih. Niki bisamo niku. Nggih. Dan dari Nggih. langit Nggih, langit. Niko istilahnya yening istilahnya sane dados riko napi wasana aturang sembah sira jo enten kaitannya. Nggih. Dan istilahnya anu warna niki. Nggih. Kaitannya percintaan itu. Nggih. Napi sane warna ksatria, Waisya, Sudra, Brahmana dados riko. Nika nangkilin itu. Nggih. Dene saged nika lumun pamargen Ida Batara kegiatan Tu Haji nggih. Atene sampik Ida ring Batu Madag, ring Titarum. Nggih, umat Hindu Sedharma. Demikian sejarah singkat tentang Pura Titarum sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Tu Haji Mangku Ngurah Arsana. Seandainya semeton dari terutama Mahagotro Satya Taman Bali yang belum mengetahui keberadaan Pura Titarum bisa umat Hindu Sedharma nangkilin Pura Titarum. Di akhir kata saya mengucapkan mohon maaf jika ada kata salah ngusur Gang Rena Senampura. Demikian pembahasan saya sedang Tu Haji semeton sami saya sinop antuk Pramasanti. Om Santi. Umat Hindu Sedharma, Puri Agung Susut dikisahkan ketika Raja Puri Nyalian berputra bernama Idewa Gede Koryan. Di Puri Tusan, beliau dinobatkan dan berputra Idewa Gede Sekar dan Idewa Gede Siangan. Idewa Gede Sekar menjadi tokoh cikal bakal raja yang memerintah di Puri Agung Susut.
ya. Oh ya. Setelah penangkilan di Puri Agung Susut, kami melanjutkan penangkilan ke Puro Tirta Arum. Konon, diceritakan bahwa dahulu di pura ini merupakan pasraman Tabik Pekulun Srijaya Remat. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus Bali Spirit Cinematic Channels. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan update video dari kami ya. Suksema! Umat Hindu Sedharma, sekarang saya sudah berada di Puro Tirta Arum, tepatnya di Desa Nyalian. Karena ada di Desa Nyalian. Desa Nyalian. Desa Nyalian
Kecamatan Banjarangkan, Banjarangkan. Kabupaten Kelungkung. Kita ngomong nggih. Inggih. Kebetulan saya sudah bersama Mangku Puro Reng Titarum, Gombyang Mangku, Swastiastu Gombyang Mangku. Swastiastu Pak Mangku. Sekarang saya akan bertanya dengan Gombyang Mangku tentang keberadaan puro di sini, di Puro Titarum. Gombyang, titiang jagi metaken indek sekawentan puro diki, ngelantur bawas titiang woren puri agong susut. Inggih. Gombyang, tiang jagi metaken sarang Gombyang niki. Diki kan sampun wenten akeh pelinggihan dadoase kan kentan Gombyang nggih. Inggih. Titiang jagi metaken linggih ida sira diki Gombyang. Nasugre ide sangyang ngaji remak inggih. Gombyang tiang metaken malih niki Gombyang sampun ngawit ngayah atau orang ngayah reng Puro Titarum niki reng tahun berapa Gombyang? Ini tidak ngayah Riki wantah tahun 90 sampun tidak ngawit Riki ngaterang ngayah wa genten ngaterang karya ka pertama inggih benika. Ada rasanya ngelantur pemargi leluhur Inggih. Sorayah Riki dan gendan Gombyang nggih. Inggih. Gombyang tiang metaken malih niki. Riki kan patut dados uwit ring Mahagotro satu teman balik kan kentan Inggih patut. yang metaken malih niki Gombyang indik sekawenten sekadi pemargi wow tiang boleh metaken sarang ragane jero Mangku Arsano kentan ragane menikang wenten kelebutan Riki dados tiang keuningan ring genah kelebutan ida nika nun sane mawasa Titarum nika dados reng dijawab dados pelinggihan Rika kantanan oh kentan inggih. oh nggih dados tiang nangkilin Gombyang nggih Dados inggih. Terus ngiring teman-teman nggih. iki Gombyang nggih Iya. terus Gombyang Oke. nggih iki Gombyang Inggih. Mbak Dus Dharma niki kewastane Titarum sekadi sane sampun kopi belakang titiang sarang Tuaji Mangku ring Puri Agong Susut kebawasang niko ida Batara lingsir nancabang tetekan riki ngemedaling toyo saking ngawit sampun ring pemargi wau mangda semeton sami umat Dus Dharma keuningan dados tingaket nika silakan Terus terus tingaket kentan nggih sekadi niki kelebutan ida akeh sampun damu ida mupinuna sareng niki sekawentarna tita pinggit niki Gombyang nggih 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 Gombyang teh metaken malih niki nggih. sane sampun memargi niki tita niki keanggenan api sareng kentan ida Rita kala wenten puja wali reng kayangan wenten adiwa-diwa wenten pewiwahan nalar mametang tirta riki wenten napi wastane ngresigane kenten mametang tirta riki kenten niki sudah dos itu pemuput nggih kenten nggih. Kentan Gombyang teh metaken malih ida Batara lingsir yang dijo pelinggihan ida Yan ini Rika reng gedang penyimpanan kenten. inggih. dados yang nangkilin ida Dados terus Inggih. inggih dados. iki kentan Gombyang nggih nggih situ nggih Nggih. Umat Dus Dharma, sekarang saya tepat berada di depan gedung Simpon ida Batara lingsir luring Titarum. Umat Dus Dharma bisa melihat. Oke. Oke. Iki Gombyang nggih. Inggih. Nggih, kentan. Kamera dados sampai Riki. Panguningan nggih sampai Riki mantan nggih. Gimana Mbak Dus Dharma? Seandainya Mbak Dus Dharma Mahagotro Seattle Taman Bali mungkin sudah
tahu tentang keberadaan beliau di sini. Seandainya ada pesemeton atau teman Bali yang belum tahu tentang keberadaan beliau di sini, silakan nangkil di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung, tepatnya di Banjar Tegalwangi. Patut Gumyang nggih. Gumyang tiang metaken malih. Puja wali doreng napi niki Gumyang. Puja wali riki rahina Benyang Anggar Kasih Juluwangi. Oh, Benyang Puja Wali. Oh, Anggar nggih. Kasih Juluwangi. Nggih. Pantas niki wenten ida meyas dados wenten wasran dah kenten dong kenten Gumyang nggih. Jika semeton umat Hindu Dharma ingin nangkil puja wali beliau tepat di Anggar Kasih Juluwangi. Nggih Gumyang. Nggih. Tiang matur suksema niki sampun ke Cianagala. Nangkilin sampun wau pulih pengelukatan sareng semeton titiang sareng sami. Kenten mungkin umat Hindu Dharma uning talar keplingan ida wau ring Puri Agung Susut. Mungkin sampun ring Citarum. Ngeten Gumyang nggih. Nggih, patut. Nggih. Umat Hindu Dharma, sekian pembahasan saya dengan Gumyang Mangku. Di akhir kata saya mengucapkan mohon maaf jika ada kata yang salah. Melusur gong rena Senampuro, menawi tawenten keiwang titiang, mebawas sareng ida batara luar yang Citarum. Dumugi apa yang sudah saya paparkan dengan Suwaji Mangku dan Gumyang Mangku menjadi sebuah informasi yang edukatif. Di akhir kata saya sinap untuk Rama Santi. Wah, besar. Semua Gumyang? Nggih. Terus. Boleh lewat. Oh, Pak Dak niki. Ampun. Bagian gini belum nih.